Эрирдәк мускурдах түһүләк тахсылах лохтох көңүл тустуга сахаттан бастыкы Себеский союз чемпионы Вячеслав Карпов тугунан капсыгы кине бүгүннерге кең экраны тахсыга. Вячеслав Карпов адырбыт тренер Дмитрий Коркини дилләчте. Кини бастыгы хараңачыларыттан бирдестире. Союз үрдүнен сахат устутун бастын колубура болан республика атын аттаппыта. Спортивный драма жанрыгы рухулубут кине режиссера Никандр Федоров сана оқ котор болар. Карпов ролун режиссер бейте чагыл кайды карайда. Бу проект будан корсун кине будан дерин хаос темаларга үлелит. Онна үшүнөн буллагына мен боролу бәм ойнадым, главный ролу. Она будан интересне болла. Даже бу ролу нямырамын анысы кинелербен бардын бәбин главный герой генерал пинден токуйдадым. Тойтаген мен кинелерим хамай качтыгынай, онна бары жанна көрө бос сана окотор кинелерин көрдөктөрүнө гаран качествоны каяктатыр. Сана окотор кинде бадыт башаны курдо кинелер аны кине стадион болокта. Бүдүрүйен набарын көнү, олох тугорох суху барын тугулур кинега саңа ат үгүс. Ол курдук бүтүрөбүхү кинега бастыгытын колоночу Василий Стручков. Карпов кергенин ырыгыт керечени тупина ойнотулар. Онтон кине толорочу продюсерынан үйлер көлүнө театрын артыга Евгений Шамаев үлеледи. Исполнительный продюсер курдук менин бастыгы үлем. Бу сананы гыта бастыгы үлеледи. Онна ча интересней Горахан, аты осының кине бәті тұспа байы айылғалақ болар әбіт. Ол айылғада хенді бәті тұспа тардар, тұспа интерес тардар, жону тардар. Онна кехи бір дөлләтағына икістән, үстән үлелен бара тұрын бағар әбіт. Сана оқ қотыру Карпов арулғаранан қазды ұстада спортсмен Дмитрий Павлов жарықтабыр. Кені көмөтінен тұсту албастара табылған ғылынылар. Коркин жарықтыры немата әмей кені сүбетінен көхінде. Кине народ сурьячта Егор Немохов капсыгы денсәһенегер олорон хулунна. Сахага чалкай жон ологон сыртатар дереңиз коһонно кине күсү тураргар капсыгы кине өссө бир олук болара сарбактанмады.